Sipai chang na manga mipui thlan sarkar pai thla kani awanga Myanmar buaina chuan zuallam ala panjela ani telin thisena fartam tel ni inalang boin March ni thum sangne somni pakhat ni lai ni khan ramchung kho pui lian dewa kongzo le sipai du lo na lantir na hun buat sei le ni in Sipaiin mipui an pong ka mi angza che nge nun na chan ti hriat chian har ri ma se mun ranga report an khon kho matangin mi somni chuang chu Kahhlum an ni ngei ni a hriatani Myanmar chanchin buthren khat chuan tuntrum an buaina awanga Sipaiin civil mi an Kahhlum to zat chu mi somli pakhat an tling to ni in an tar langani heti mek lai hian nimina sipai le mipui an in pom chilna kalemia ero buaina chuak lovin kongzo an tling tla thungani Myanmar sumdon na khopui Yangon region chunga North Okalapa township nunna chan an tambera di iwadi chanchin bu chuan Sipaiin mipui pungkhom chot nulama an pong ka na hian mi sompali te mewin nunna an chan ti an tarlang North Okalapa township hian sipai le police te an pong tal na salea mipui an pong ka ba ka hian kongsira two wheeler an da te chu suwa samin an ti chena sale an thian nunna chan te kalsan du meilova aruang hlom tumtu te po ka chunzom ni in hliam an om nuala chan chuak te pol rescue worker te po na sataka vuak an ni bokani North Okalapa township ka Mandalay le Moniwa te po Sipaiin mi engemaw zat an Kahhlum bok BBC chuan chot nulama Yangon region an Kahhlum mi som panga te chiar tel lo hian Mandalay Maingian le Moniwa te mi som chuang Kahhlum an ni ngei ti an tar langa an jinga pahnih chu tleirol an ni nge hetiang hi thil omdan ani ta ka wangin mi somni paruk an Kahhlum ni February ni somni pariat ai khan voina Sipaiin an Kahhlum hi an tamjok ni a hriatani kan tar lan to thin angin thi le hliam za thi silai muleng kara report ani ba ka amunakal chanchin bumi engemaw zat chu Sipaiin an manawangin thi le hliam za dik takhi ti chian maya harsa thin ani Myanmar mun lailia om Moniwa a chuan mi pali lai Kahhlum an ni ti finfi ani a mi somthum chuang ka hliam an ni bok AFP agency chuan nulam khan Yangon Mandalay le Maingiana te Kahhlum anom thu tar langin mi som bakwa ka hliam an ni bokan ti amunakal Reuters news agency palai mi Yangiana mi chuan tear gas rubber bullet ba ka silai mupa ngain min ka pa min ka ma hian vau khan na engma pek kan nilova ni danga anti thinangin water kenona ka masak po kan nilo mi som chu an Kahhlum ngei ti chiang takin a hriat thei atia ral thuam keng Sipaiin mipui pungkhom tharum tho tumpo nilo an pong ka ngot chu international local ani ti a seibok Sipai lamero chuan thi an omle omlo chungchang engma an puangzar du lawani tukin jing lam khan Sipai sarkar an du lo na lan tira khopui pathuma pungkhom mi pakwa chu Kahhlum an ni a hliam cha thi chiang taka hriat anilo tukina Mandalay Street 84 le tharti a pungkhom te Sipaiin an pong ka na hian Nula kumsom pakomi chu alua ka ni in amun aboral ngala abulloka om tlangwal pakhat chu a oma ka ni bokin ani po hi amun aboral ve ngalani Mandalay region na om mi Yangiana phei chuan mi panau pang kumsom palimi lek chu Kahhlum ani a alua tak an ka awangin alet topa a thlawang hawa nu son tumtu te chu Sipai chuan kap zuin mi som pani vel an ka phliamani sangayin region chunga om Moniwa khopuya po tukin jing khan Sipai le police te pong tal chiamin mi puipung kho man pong ka a mi panga an Kahhlum ngei ti finfi ani nunna chan jinga nula pakhat kumsom ni pangami ma chot nandar ong chu alua ka fu ni in ka po chhon lovin amuna aboral ngal ma chot nandar oingite u naw thum hi Sipai la kalung oi lo na lan tir na an la tel chara tukina Kahhlum an ni po hian an u naw thumin an kal nge ani a u naw nu chuan trap chungin kumnau pangte amin liam san hi tur thiam har hle ani ka u naw nu hi a huai sen hle a ramta na anun na hlan hi ka chuang tak zetani ti in an u naw thum jinga pakhatin nunna chan pha to ma se nungdama om a u naw nu nen zalen na an mu ma lo chuan Sipai sarkar laka lung oi lo na lan tir na an u naw nu boral ta nungzuin an tel chunjom sel don ti asoi Myanmar khopui lian pathum Yangon Magi le Mandalay region ba ka Kachin state a po Sipai ta chuan mipui an pong ka a thi an omlo na in hliamero an tam hle mitam tak man an ni bokani Tamu township Yanguna lung oi lo na lan tir tu jajinga anau panglam
mi zani chuang chu Sipaiin manin army truck to tak chunga an khung nuwa nisat wanglai takin cheson theilowin nisa an phawani ta han kalimewa po azona nisomni pangana atan kongzo anilea mi sang chuang fe an pungkhom nimin lama kongzo tu te jinga mi panga vel na takaka liam nima se mi puin lung oi lo nalantir an chol sandu chuang lowani buaina na sajok a chua lo nan Sipaiin na intong lo zongin kongzo ania za ngai na nei lova mi pui kal khom te ma chon tumin Sipai tam jok lowin ringma se Sipai hel zongin kong anzo a buaina a chuak talawani mi pui te hian Sipai le police te hi laulo ma se tharum man chu democracy kalphung anilawa zalen na sual chuak kan tumdan po anilo ti in buaina pumpel zongin ma anla ani heti mek lai hian nimin kalimeu kongzo na a Sipai hovina oma anka tlangwal jin mingbung chu zanin khan a hliam tur lowin a boral kumsom pariat mi jin mingbung hi laing ta ya veng kalai industrial zone a khosani in university zirlai ani nge nimin khan Sipaiin a oma anka pa nizan khan tiuk pani fu in thok ti ram anina in zia omlam apan theilo wangin mandalai damdoi in panpui ania ma se silai mu in achua pa khoi chiat na satawangin mi hringa changzo talawani zanin dariat le minute som nga vel khan arwang hi anin thlen pui ni in avui hun tur riat alanilo voina mandalaya an Kahhlum Nula kumsom pa komi chanchin chuan soizui a hloa makti le lainat a hlo Sipaiin khawngaihthlain nei haulowa alua an ka awanga nun na chan ta hi ma che shin ni in angel ti a ko thrinani fanumal ani nge kongzo na a nun na achan don ti hlalong ni om taka a che chuan mi makti a hlo ma che sin hian a chua ma hian a boral nuwa atak sa peng rang te chu amamo tu te tan a hlan don ti soin Facebook a ma wala atar langa apa hne na po a hot lai deuh tur a soi nge ani engkim ala thale vek mayang ti chuan na ti sat a ha a cheber a thlen thut po a en kola ol sam thei zong nan ti in blood group chuan na kat awr bok kumsom po komi chuan kalo van duai pala pian phunga rual ban lo din muna ding zui tur kani chuan kanun na chan tumin beilo hra mangche u chu tiang din muna kalo ding ani chuan kalo hlan lok to angin katak sa peng thalai lai chu midang te in lo pedon nia ti in ziak awr tel bok ani ti chuan ramzalen anni theina na a fe chuak chu alua ka sak ni in a hmuna aboral ngala engtik nia emo chuan Myanmar hi ramzalen ani le ngeyanga ma che sinero in aswal chu anzalen hun chu a hmu ve don talawani February ni somni pariata Sipaiin yanguna an Kahhlum tak tlangwal kum somni paruk mi chuan anu manatan alukham nuaya chiat sanga aloda diama avuina a anu tra hla chuan mipuya vel na sahle akal santak anu chuan mamboi tuna chau hian ka mangai lo che ipian tira tang khana sin ka mangai che boite ni somni paruk khan ka manatan ti in ilukham noya chiat sanga not iloda amo ka en ngam lo ti in atrap hom mayani Sipai an chet nat tel telawangin mipui lampo an chefing tel tela ni danga Sipai dan nana bungruale thil chi rang tiang khom thin khan voin lam khachuan Sipai dan nan kongpui chunga ponfen an zar duai ponfena hian Sipai ho tulu ber min ong hlai nga thalak an chil bet zui le ngala makkan ti mai thei kol ho dana chuan mei che ponfen hi khoi thiang lo ni in azar na hnuaya kalpo thil thiang lo ani chu wangin ponfen le fen hnuai lam chu mun niam le kil khor deuh khoi pal po har sa deuh tur a hnuaya lu po har sa deuh laya anzar ram shin tin mi pui te hian fing tak main Sipai ho tu min ong hlai nga thalak an print chua te chu ra ngei turin kongpuya an pha zuya Sipai sarkar du lo tu te chuan tham lo takin an rapa Sipai lam ta nero anangai le thung Sipai zinga thren khat chuan an pu thalak hi an rap ve tho meya thren khat phei chuan uang thuang takin an chil an hriat chua chuan an chunga remna na tak lek ko ani ngeyang Myanmar Deputy Ambassador to United Nations Utin Mong Nai nga chuan voin khan anina tangin a in hnuk dok ti social media kaltangin apuang Mong Nai hi New Year ka omme kania Sipai sarkarin ucho mutuna IOA UN palayata na arwatani jirtop nia ucho motunan UN General Assembly meeting a Sipai sarkar kalzonga thu asoi no in Sipai sarkar chuan rama phatsanani anti a ani na anhli sak IO tuatan Utin Mong Nai ngan ruat thu hi thole ni mai khan UN roi tu te chuan an hriat tira
masedar kar somni pali nu vela abang le ngal ta han kalimeu khopuya zanina tangkhan zanlama sipai an rang zual le a pon chuak an mu apiang lir thei chuak nen lamwai ma in kutan thlang la sa hle pon chuak apiang man tumin kong puidung an fruit me kani sipai te hi an thiek thu a che sot le a kong kamalir thei loading satli mei mei po a huatin an hongoi ngoi to mai ani chun le zana kong kama tru hi laran mu te chu suwa samin an ti chena sa thei le